Megalayapost.news. Patna kebentar ka ngin penpau bangin ayah kecing mencur dapat bangin jarak lang jadi tinggi jongi. Mencur, Kejinglet penyeso ubak Charles Marngar syaka parti NPP. Kamdai Setia Karai jong Usimet bersua bansim ya kini Karai la pelong shwa ya kejingelang jong Kamahodi Block Congress Committee. Hakabar ringkat kinong ilam bat kinong terega blok la simlang ya kejing menjur. Bakimdan kano kejing songfer halo kejinglet penyeso UMLA syaka parti NPP. Kini kejingelang kadai bala long haka khat kendai terik anong jeri. Hakaba Kamahodi Block Congress Committee la pelong shwa da kejingelang banyak keren halor kini kapang. Haswa banit penyeso syaka parti NPP. Hagan jingelang la simentaru nadu ba Charles Marngar ke MLA ke Kongres kinong ilam ke blok bat kentupru kinong kersan syaka parti. Kemala pau kani sim rai banit penyeso ba Charles Marngar syaka parti NPP. Kadi garai balai rai lang ke Mahoti Blok Kongres. Kebadi hadian bakila bitar halo gijing syak suspend UMLA ke MPCC. Baru kila simbet ya garai halo kenong rim ban nak benda karoi ke par pat gijing don ke 4 ba kinai ban penyeso no syaka parti NPP. Banla ban wanra gijing kala hapo kadi ke konstituensi keberang Dian habarok kiliang. Oke, kawan. Nakalian jonga pun presiden jonga mau di Block Congress Committee. Nah, cepat jadi way. Bah, kini kami sin jong kejini tuli. Bah, pepa update jongi way. Balada deni ba nakalian UMLA jongi join syaka nuka political party ro ngin ai ya kajing mencur. Ba balada dei join la syai la sisiro ngin am konyo su namar bang lawan suwa syapi lawan suwa ban pentip syapi ba nak bentar ka ngin penpau bangin ai ya kajing mencur dapat bangin jarak lang jadi tinggi jongi. Mencur. Megalayapost.news.